ibyo bintu uri kuvuga bitangaje byabereye Goma n'uriya Van de Pere uriya muyobozi wungirije wa MONUSCO yego muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiye Goma ntabwo yego ariko mu kugigoma muri delegation yajyanye nayo harimo abasirikare batatu ba FARDC iseseka Igoma FARDC Igoma igisirikare cya bamwe mu basirikare bakomeye gwera Lieutenant Colonel n'abamajoro babiri mu ngabo za Kinshasa baje gukora iki nuko dilinga ngo barebe bimwe mu bikubiye mu biganiro hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na AFC twirwaneho hari ibiganiro bagiranye banasinya ceasefire cessez-le-feu guhagarika imirwano ariko mu by'ukuri ntabwo byashyizwe mu bikorwa kubera yuko hagombaga kubaho itsinda rihuriweho uri kubyumva itsinda rihuriweho ririmo abo muri AFC abi Kinshasa abo muri UN abadafite aho babogamiye iryo tsinda rikaza rikajya aho ngaho kugira ngo rizajye rireba uwagiye kwendereza undi bano ba officier rero muri FARDC bo bari mu babashije kugikandagiza mwiki ibirenge ngo bazasubirana n'inkuru nziza sempa umusirikari yego ubwo ndi kwivugira ku ruhande rwa FARDC kuko MONUSCO bari basanzwe baza n'ubundi nta kibazo bari ni Sans Frontières ngira ngo ntago nindakumirwa yego noneho mbwira nk'umusirikari wa FARDC wageze mu mujyi wa Goma ndakeka ko atari ubwa mbere yarawugezemo nk'umusirikari mukuru ibyo byose n'ubundi yarahazi usanga ataranahazi niba ari Kinshasa oye reka tubare ko muri abo batatu hatabura wari uhazi wari warahakandagiye yego akabona isuku impinduka akabona umujyi uri bien organisé yego arasubirana yihe inkuru nziza ataha ahantu aba bantu tuzahabakura sinakubwiye ngo azasubiranayo bazasubiranayo inkuru nziza y'umukiro isekedi yakurasa wagera umubwira ngo haba heza kurenza uko hari hameze nadashaka no kubyumva bakabigumana barahava babonye ko ari byiza ubundi reka nkubwire ubundi se urabona ibi bintu bizarangira bite nta muntu n'umwe uri ku isi ya rurema ufite ubwenge uri kubyumva usobanutse utabibona ikijya mbere nuko ubuyobozi bwa Kinshasa bwa Tshisekedi bwagumaho yavaho byagenda bite simbizi ariko mu gihe muri Kongo hatabonetse ubuyobozi buzaza buganira neza na AFC 23 twirwaneho ngo barebe uburyo bayobora igihugu bagishyire ku murongo ndagira nkubwize ukuri ko ibihugu byabaye bibiri kugera mu Minembwe rero bakoresheje indege byonyine birahita biguhereza igisubizo cyoroshye cyuko n'ikirere cya Minembwe ubu tuvugana kiragenzurwa na AFC M23 twirwaneho nigenzura ikirere ariko nanone ntabwo bari kubasha kugera ku bushobozi bwo kugenzura icyo kirere batizeye neza ko ibirindiro by'umwanzi babikubise babimenaguye ko umwanzi no ku butaka atari hafi uranyumva neza Sam ubwo no ku butaka umwanzi ntari hafi amakuru rero avuga ko bamwe bashwiragijwe bamanuka mu misozi igana za Burundi abandi bakomeza bagana Muhinga abandi bakomeza bagana Baraka bisobanuye ngo AFC M23 ifite gahunda yo kujya kuburizamo ibitero bitewe naho biri guturuka yego rero bari kugenda babasatira aho bagiye kugira ngo batongera gukomeza kugaba ibitero ariko banabirukansa babajyana kure cyane aha rero ibintu biroroshye kuko isosi ya Kinshasa yaguye mwinshi ubu nonaha bari ku mutogoto w'inkono wo kuwa 15 z'ukwa 7 2026 genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Yes, reka nizere ko ukomeje kugubwa neza n'imbuto dukurikira umunsi ku munsi haba kuri Inside Rwanda TV ndetse no ku Rugendo Online TV. Nitwa Samu Gakire. Nababwiye ngo twaje twagarutse kandi tumeze neza cyane n'amakuru menshi cyane arahari azajya bageraho 5 kuri 5. Yandemye Robert sympathique. Uraho neza wa mugabo we. Yes, ndaho meze neza Samu, ndaho meze neza neza ariko naho meze neza.
ameze neza cyane naho ni sawa, aho ni sawa, buriya umuntu ameze neza kuva uhumeka uba bazima. buriya hari ukuntu kuva nkikura nkabona uhumeka uvuga bitewe navuga na sosiyete twakuriyemo cyangwa se imyemerere yacu dukura ku bakurambere, dukura ku babyeyi, yego, itwumvisha ko cyangwa se ni nako bigomba wenda bitewe n'uko twemera ngo niyo waba waburaye, niyo waba uri muri kondisiyo mbi, yego, ariko ngo ugihumeka umwuka w'abazima uba ugomba gushima Imana, ugomba gushima Imana. Urashonje, ufite ibibazo, byinshi, urakennye, nta murimo, ibintu byose ni ibibazo, ariko ngo shimira Imana wa mwuka kuva waramutse ugihumeka, ubwo nibyo ngibyo udafite none cyangwa nonaha ugihumeka ejo byaza, kibi ni ukwiheba. buriya ngo kuba uriho nicyo gishoro, kuba uriho nicyo gishoro, yego, ubuzima ni impano Imana iba yaduhaye, kandi burya ntukagire umuntu wese ko umubona ntawe ubusetse. Sawa kubiseka niko bimeze. Karansekeje cyane. Reka twigire mu makuru yacu, twigire mu makuru, aba ari byiza cyane ko n'abantu badukurikiye nyine batagomba kubanza kubaha amakuru. Ubu noneho tukuza duhita twinjira direct, ubu noneho ngiye kukwambutsa turebe amakuru agezweho cyangwa se amakuru mashya. Tujye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tujye mu mujyi wa Goma. Yego, mu mujyi wa Goma habaye ibintu bidasanzwe. Ngiye mbyita ko bidasanzwe, ndabyita ko nyamara iyi M23 yabonye igihugu ntitwabimenya. abatabibona n'abatarabimenya nabirengagiza, ariko umuntu wese urebesha amaso yiwe akareba arabibona. Uko umuntu wese ukira muri logique, ntushaka kumbwira ngo abantu ngo ni ishyamba ngo zirarwana, ngo ziri kurwanya ubutegetsi, ngo zafashe ibice. Ibyo bice bijye bisurwa n'intumwa z'umuryango w'abibumbye, yego, zitaje kubabwira ngo muvemo, oya, zitaje kubabwira, ahubwo zibabwira ati imikoranire ikomeze. Twari tuje kugira ngo turebe uburyo bya bintu durutse kuganiraho tukabishyiraho umukono, turebe ukuntu twabishyira mu bikorwa banyakubahwa. N'aba bantu twari tuzanye ni bamwe muri ba bandi tuzabasha gukorana. Urumva ni ibintu biri aho ngaho, inzira yaraharuwe, byararangiye, kandi noneho bagomba kuza ariko bahawe audience cyane, kuko ntibaza n'amaguru. Njye narinzi ko babanza kubisaba Kinshasa, babanza kubisaba Kinshasa, n'ubundi urumva niyo yabatanze. Erega reka nkwereke Samu, ibi bintu uko wabyumva kose, uko wabibona kose, hariho ubuyobozi bubiri buri paralele, urabyumva? Asundi Kinshasa na M23 bakorana gute? Na M23 bakorana gute? Kubw'amasezerano bagiye basinya, ndi bahora barwana, ariko barwana barasinyanye amasezerano, urabizi. Nose barwanira iki? Barenga kuri ya masezerano, ariko na nyuma bakongera bakaganira ku kuyashyira mu bikorwa. Nk'ubu ngubu gukora kimwe rero, dukubitane. Ibyo bintu uri kuvuga bitangaje byabereye i Goma, uriya Van de Pere, uriya muyobozi wungirije wa MONUSCO muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yagiye i Goma. Ariko mu kujya i Goma, muri delegation yajyanye nayo harimo abasirikare batatu ba FARDC iseseka i Goma. FARDC igisirikare cya bamwe mu basirikare bakomeye, gwera Lieutenant Colonel n'abamajoro babiri mu ngabo za Kinshasa, baje gukora iki? Ni ukudiringa ngo barebe bimwe mu bikubiye mu biganiro hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23 twirwaneho. Hari ibiganiro bagiranye, banasinya ceasefire, cessez-le-feu, guhagarika imirwano. Ariko mu by'ukuri ntabwo byashyizwe mu bikorwa, kubera yuko hagombaga kubaho itsinda rihuriweho. Uri kubyumva? Itsinda rihuriweho ririmo abo muri M23, abi Kinshasa, abo muri UN, abadafite aho babogamiye. Iryo tsinda rikaza rikajya aho ngaho kugira ngo rizajye rireba uwagiye kwendereza undi, wagiye gushotora undi. Aha ngaha ni naho harimo wa mwanzuro uvuga ko mu bice AFC 23 irimo izasubira inyumaho ibirometero 5. Kinshasa na coalition yabo yose nabo basubira inyumaho ibirometero 5, hagati hasigaremo distance ingana n'ibirometero 10.
aba ari byo bizajyamo za ngabo zidafite aho zibogamiye zirimo M23 iza FRDC iza UN n'abandi bazishakira bakabazana. Nari ngiye guhita mvuga ngo FDLR oya kuva harimo wazalendo kuva harimo FRDC ubwo ne FDLR ibyo byihorere ibirimo mu buryo buri indirect. Ibyo bintu noneho wowe urabyumva ukuntu ibyo bintu bimeze. Noneho rero nimba abo basirikare nimba nona intare za Sarambwe ziri kwakira abantu bo muri FRDC kugira ngo bagire ibyo baganira bagire n'ibyo bahurizaho bagire ibyo bakorana, nta mpaka zirimo. Ariko murakabaho M23 yego nta gitutu kirimo. Ibaze ko twajyaga tuvuga ngo muzakirebesha amaso ntimuzagikandagira, none batangiye kuba uburenganzira muri kugikandagira. Urumva wibuke hari abageze ahantu barabereka ngo dore igihugu mugiyemo ngikiriye ariko ibirenge byanyu ntibizagikandagiramo, ariko hari n'abakigezemo. Reka ubyumva hari n'abakigezemo. Bano ba ofisiye rero muri FRDC bo bari mu babashije kugikandagiza mwiki ibirenge ngo bazasubirana inkuru nziza sempa umusirikari. Yego ubwo ndi kwivugira ku ruhande rwa FRDC kuko Monisco bari basanzwe baza n'ubundi nta kibazo, bari ni San Frontier ngira ngo ntago nindakumirwa. Yego noneho mbwira nk'umusirikari wa FARDC wageze mu mujyi wa Goma, ndakeka ko atari ubwa mbere yarawugezemo. Nk'umusirikari mukuru ibyo ari byose n'ubundi yarahazi, usanga ataranahazi niba ari Kinshasa. Oya reka tubare ko muri abo batatu hatabura wari uhazi, wari warahakandagiye. Yego akabona isuku impinduka, akabona umujyi uri bien organisé. Yego arasubirana yihe nkuru nziza ataha ahantu aba bantu tuzahabakura. Sinakubwiye ngo azasubiranayo, bazasubiranayo inkuru nziza y'umukiro. Isekedi yakurasa wagera umubwira ngo haba heza kurenza uko hari hameze. Nadashaka no kubyumva bakabigumana barahava babonye ko ari byiza. Ubundi reka nkubwire, ubundi se urabona ibi bintu bizarangira bite? Nta muntu n'umwe uri ku isi ya rurema ufite ubwenge, uri kubyumva, usobanutse, utabibona ikijya mbere. Nuko ubuyobozi bwa Kinshasa bwa Tshisekedi bwagumaho yavaho byagenda bite simbizi, ariko mu gihe muri Kongo hatabonetse ubuyobozi buzaza buganira neza na AFC 23 twirwaneho ngo barebe uburyo bayobora igihugu bagishyire ku murongo. Ndagira nkubwiza ukuri ko ibihugu byabaye bibiri. Hari ahantu ingabo za UN zirahagenda. Byabaye bibiri kubera ko urumva bari no kuganira ku mikoranire. Iza FARDC zatangiye kuhagenda. Amerika yoherezayo intumwa, Uburayi bwoherezayo intumwa. Nsanzwe nzi ko inyeshyamba ziganira n'ubutegetsi buriho hari umuhuza. Kandi ntago muri Square hari umuhuza. Oya baje gushyira mu bikorwa amasezerano bagiranye. None se ubwo nimba ingabo za FARDC ziza zitaje mu biganiro by'amahoro zikaba zije kuganira imikoranire, kubahiriza kureba uburyo bakubahiriza ibiri byaganiriweho. Kandi wumve ikintu gikomeye, ntabwo biyohereje, batumwe na leta ya Kinshasa, batumwe na FARDC. Ese uba FCE yakoherezaho delegation Kinshasa yayoherezayo? Yego ahubwo icyo ukwiye kwibaza yabiri mu bande iyo delegation, kuko abenshi bacishijwe imitwe. Ariko hari n'aba yego yayoherezayo rwose. Nose ntibajya bagenda bagahurira Qatar, ntibagenda se bagahurira Geneve mu Busuwisi, ntibagenda se bagahurira New York muri Amerika, ntibagenda se bagahurira muri Angola, ntibagenda se bagahurira muri Kenya. Barahura n'ubundi barahura. Ariko noneho uribaza urwego ibintu biriho. None nimba FARDC bashobora kujya mu bice bambuwe na AFC 23 bagiye kuganira atari intambara. Ese baba bizeye umutekano wabo bande bari nabo barabizi ko nabo basobanukiwe AFC 23 baribo bazi nicyo barwana, uko babyirengagiza kose ibyo barenzaho byose ibyo bakora nuko babikora, icyo we wigitindaho sicyo kibazo, kuko barabizi neza ko bagezeyo mu buryo bumvikanye
ntacyo babatwara. None se ubundi ninde wigeze ujyayo AFC M23 ikagira icyo mutwara? ariko mana mba mfite amatsiko uzaneza ubuzima nirebere. Wirebera iki se? Ndi kumva ndi gutekereza ese bizagenda ute? Ese Kinshasa izaheba? Ese izabyisubiza? Ese nibyisubiza bizaba bimeze gute? Erega ubu none hari ikintu gishoboka. Kwisubiza biriya bice byo ntibishoboka. Birashoboka. Ibintu byose buriya twaba turi kuvuga ngo umuntu akiriho byose birashoboka. Umva mbigusubiriremo. Vuga ngo byanyuze mu yihenze. Kwisubiza biriya bice kuri Kinshasa. Byibagirwe ntibishoboka. Oya Amerika yabisubiza. Siwe mu kanya wari rukumbwira ko Amerika ifite ubushobozi bwo kubwira M23 nimba twarabonye bakora Uvira n'ahandi yahabakora. Kuki itabikora? Kuki itabikora? Ese ahubwo kuki mukivuga yonyine? Nose ukeka ko Amerika ikunda Kongo? Kuki mukivuga yonyine? Uburusiya bwaraje nabwo. Buri gukora iki se? Buri gukora iki? Buri gutanga ibikoresho. Muhariya. Nose ari igihe Kinshasa batayihaye ibikoresho. Byigaruje ko bari ko baha ibikoresho. Uburusiya buri guca mu Burundi. Bagafata ibindi bikoresho. Uburusiya buri guca mu Burundi. Buje kugira ute? Bugiye gufasha Uburundi gufasha Kongo. Nose ntabwo uzi ko Sergei Lavrov, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya, ejo bundi yari ari i Bujumbura mu Burundi. Mu byo yahavugiye se urabizi? Mu byo yahavugiye harimo yavuze ko Ukraine iri gufasha M23 muri iyi ntambara. Ako kantu ubundi urakumvishe neza? Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Sergei Lavrov w'Uburusiya ari i Bujumbura mu Burundi yahavugiye ko Ukraine irimo gufasha M23. Urimo kubyumva? Byonyine iyo message kuvuga ngo Ukraine iri gufasha M23 birahita bisobanura ko Uburusiya nabwo buje muri iyo ntambara, kandi buraza ku ruhe ruhande? Buraza ku ruhande rw'u Burundi na Kongo. Nyamara Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yahamagaye Tshisekedi aramubwira ngo waretse tugakorana ku bijyanye n'amadrone ko ubungubu twebwe duhagaze neza kuri drone. None Uburusiya bwo bugarutse buvuga ngo Ukraine ahubwo iri gufasha M23, kandi Ukraine yarasabye Kinshasa gukorana nayo. Mu magambo make Uburusiya nabwo buri gushaka aho bumenera. Uburusiya bwamaze kubona ko ibi bintu biri kubera mu burasirazuba bwa Kongo buramutse buzubaye Amerika byazarangira yigaruriye byinshi. Ese mbabarira umbwire iyi ntambara iri muri Kongo, mbona Kongo se hari kitafashijwe? Urakeka ko kuva Uburusiya buje aribwo se imbaraga nyinshi wenda zigiye zaboneka? Izo drone se zirenze izo Tshisekedi ahoragura arasisha abaturage be? None yaguze 3 za kabuhariwe noneho azinge 3 yazikuye nziza n'amato ayajyana hari ya Kalemi. Amaze kuyageza Kalemi binjira muri Tanganyika, barangije barakomeza muri territoire ya Fizi muri Baraka ngo bajye kurwana n'abanyamurenge. Ariko byarangiye bashwanya amwe mu basirikare bari Kalemi bagiye kuburiza amato, baravuga bati wapinye ntabwo njya kurasana n'abakongomane bagenzi banje b'abanyamurenge rwose. Ibyo ntibishoboka. Benshi baniyirukankiye barabihorera bavuga ati ntaho tugiye, abandi bashyirwa mu mato ku ngufu nyine ngo bagiye kurwana. Ariko se nimba intambara nona ubu tuvugana yamaze kugera muri Fizi, ndagira nkubwire ko Fizi ni yindi territoire ishobora kubiruta n'u Rwanda. Bivuze ngo territoire ya Uvira bayivuyemo, bamaze gufata Gipupu. Igice cya Gipupu bamaze gufata kiri kuri territoire ya Mwenga. Ariko n'ubundi aho kuri territoire ya Mwenga ni ku nzira ikomeza ikakugeza Fizi, kandi buriya mu by'ukuri uva Fizi winjira Kalemi. Urimo kubyumva neza? Kalemi hari Paul Icyambu ni nacyo abantu baziraho. Kalemi rero ni muri province ya Tanganyika ihana imbibi na Tanzania. Urabyumva? Hano rero AFC M23 iramutse ikomeje ikinjira Kalemi muri Tanganyika byaba byoroshye nyine. Iyo n'ubundi yaba ari inzira imwe mu nzira zabageza Lubumbashi Katanga. Uri kubyumva? Aho ngaho rero ni ikibazo gikomeye cyane ku ruhande rwa Kinshasa. Ubu noneho igihari
n'abamerceneri bose bari kubafata bakabarunda Kalemi kugira ngo barinde ibitero byaturuka Baraka muri Fizi byinjira Kalemi. Rero ubwo wibuke ko twirwaneho ejo bundi jya gufata Minembwe. iyi M23 twirwaneho niyo ibiri guhangana n'izo mbaraga zose ndi kumva z'isi yose. Yego wowe wereka nkwihera makuru gufata Minembwe kwa twirwaneho gufata Minembwe kwa twirwaneho egari gukubita ibihugu bibiri, ingabo z'ibihugu bibiri. Sizo gusa ndakubwira n'abandi, ntabwo twirwaneho ashobora gufata Minembwe idakubise ingabo z'u Burundi. Turi kumwe? Ntabwo twirwaneho ashobora gufata Minembwe idakubise ingabo za FARDC za Kongo. Izo zo ntibishoboka. Urabyumva ko bidashoboka. Ntabwo rero FARDC igirwana yonyine itari kumwe na Wazashu Wazalendo. Ntabwo igirwana yonyine itari kumwe na FDLR. Ntabwo bajya barwana bonyine batari kumwe n'abamerceneri bakoresha zira drone. Bivuge ngo ubu natwirwaneho ubwayo yakubise ibihugu bibiri n'abandi bafatanya bikorwa babyo. Icyo kintu cyumva ukuntu gikomeye, kugira ngo nongere nkumvishe uburemere bw'ibi bintu ukuntu bikomeye. Coordination yose ya AFC M23 twirwaneho ikorera Goma ku murwa mukuru w'ibice bafashe, yose yari iri mu Minembwe, ukuyemo Colonel Nanga coordinateur wa AFC M23 twirwaneho na General Chef d'État Major General Sultan Makenga Emmanuel. Urabyumva ko ari babiri bakuru batageze mu Minembwe. Bisobanuye ngo ntabwo byamuhungu Chef d'État Major wungirije yari kujya mu Minembwe na za point zero. Ntabwo Bertrand Bisimwa coordinateur Ajo wungirije ngo ajye muri misozi. Ntabwo Kaniki umuyobozi wa MRDP twirwaneho by'umwihariko ngo ajye wabo mu Minembwe. Moyize Nyarugabo ngo azamuke hejuru mu Minembwe, n'abandi bayobozi benshi ngo bajyeyo. N'amaguru ntibyari gushoboka, nta nubwo bari kwishyiraho izo ntugunda zose mu ntambara n'iki, n'imodoka biragoye. Ndagira nkubwire ko iyo delegation yose yageze mu Minembwe ikoresheje indege. Kugera mu Minembwe rero bakoresheje indege byonyine birahita biguhereza igisubizo cyoroshye cyuko n'ikirere cya Minembwe ubu tuvugana kiragenzurwa na AFC M23 twirwaneho, nigenzura ikirere. Ariko nanone ntabwo bari kubasha kugera ku bushobozi bwo kugenzura icyo kirere batizeye neza ko ibirindiro by'umwanzi babikubise babimenaguye ko umwanzi no ku butaka atari hafi. Uranyumva neza Sam? Ubwo no ku butaka umwanzi ntari hafi. Amakuru rero avuga ko bamwe bashwiragijwe bamanuka mu misozi igana za Burundi, abandi bakomeza bagana Muhinga, abandi bakomeza bagana Baraka. Bisobanuye ngo AFC M23 ifite gahunda yo kujya kuburizamo ibitero bitewe naho biri guturuka. Rero bari kugenda babasatira aho bagiye kugira ngo batongera gukomeza kugaba ibitero, ariko banabirukansa babajyana kure cyane. Aha rero ibintu biroroshye kuko isosi ya Kinshasa yaguye mwinshi. Ubu nonaha bari ku mutogoto w'inkono wo kuwa 15 z'ukwa 7 2026 mu masaha atageze no muri 20 ari imbere. Bari kuri cya cyizere twigeze tunagarukaho kivuga ngo RDF yasabwe na Marco Rubio, sekreteri ushinzwe ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ko Kenza z'uku kwezi ejo bazaba bavuye ku butaka bwa Kongo, ndavuga ingabo z'u Rwanda. Ubu rero Kinshasa yo bamanitse amaboko, abandi bifashe neza bategereje ko bucya ingabo ngo z'u Rwanda zavuye ku butaka bwa Kongo. Ahasigaye bagahita ko bigendera mu bice byari bifitwe na M23 kuko bo M23 bameze nk'abatayibara, ari nayo izaba kakabiza. Ariko dore ukuri guhari, ibi bintu gutya kose ubibona ukurikije uburyo biriya bice byabohowe byubakwa, ibyo ngibyo ukanabivaho niyo byo wabyibagirwa ukajya mu bindi bice bya Kongo n'abayobozi ba Kongo dedans.
imbere muri Kongo ubwabo bamerewe bataka cya kiganiro cya radiyo, babayeho bate, babanye nk'injangwe n'imbeba, uranyumva neza, nabo ubwabo bararyana. Ibi bintu bizasiga Kongo ishobora kudacikamo ibice, uri kubyumva, ishobora kudacikamo ibice nk'uko abantu babitekereza cyangwa se bamwe baba babibona, ariko hagakora federalisme, leta yigenga, hakajyaho amasiteti, bagakora icyo bita decentralisation. Decentralisation ni nko kwegereza ubuyobozi abaturage, noneho buri province ikamera nk'ihindutse state, ikagira uko yigenzura, ariko bakanagira central government iri Kinshasa. Icyo ni ikintu cyoroshye, Katanga ikigenzura, Kivu zikigenzura, Chopo, Tanganyika n'abandi bakagira uburyo bigenzura, za Kasai, za Luaraba, za Kolwezi, Simbizi, ibyo byose, za Ituri, byose bakagira uburyo ibintu byose babishyira ku murongo ba nyirabyo. Icyo ngicyo nicyo gishoboka, ni nacyo gishobora guhereza Kongo umutekano n'amahoro birambye. Ariko noneho abari ku butegetsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barangajwe imbere na Tshisekedi. Icyo nicyo badakozweho, bari ku kintu cyitwa Kongo ini, ubwo ni Kongo imwe iyobowe na perezida umwe. Abo ni aba-pro Tshisekedi, bo nuko babyumva, ariko nyamara ikigaragara nuko byaranze. Iyi Kongo bakubwira ko ngo bateguye miliyari 5 z'amadolari yo gukoresha mu myaka 5 mu ntambara na M23 gusa, ariko bazi iyo budget ishobora kuba igiye no gushira, ya myaka ntahiragera, intambara barayikubiswemo, barayitsinzwe. Ibyo nabyo ni ibindi. Ku ruhande rwabo igihari ni ugukomeza kubeshya abaturage. Bitewe n'iki? Bitewe n'ibyifuzo n'icyerekezo cya Tshisekedi. Ku bwa Tshisekedi afite gahunda yo guhindura itegeko nshinga. Guhindura itegeko nshinga kuri Tshisekedi birahita bitesha manda 2 agaciro akoze, ahubwo bimwemerere kuyobora izindi manda 2 bitewe n'itegeko nshinga rishya. Nanone wongere wibuke muri Kongo habayo igitekerezo kivuga ngo igihe cyose perezida w'u Rwanda kiri perezida Paul Kagame, Kongo nayo igomba kuyoborwa na Tshisekedi. Kubera ko ngo niwe wenyine ufite imbaraga zo wabashije guhangara u Rwanda na perezida warwo. Ariko opposition nayo imereye nabi Tshisekedi. Nubejo bundi 20 na kangahe agose ko ari we perezida ahubwo wa Kongo ugiyeho, Kongo igatakaza ibice binini bya ako kantu kuko bakabira we barakubwira ngo ntawo ubu none abashyigikiye Tshisekedi IDPS n'abandi bambari be barakubwira ko nta wundi mu perezida mwiza wabayeho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, w'umukongomani de pere de mer, ukunda igihugu n'abaturage nka Tshisekedi. Ariko nta wundi muyobozi wera wirabura wigeze ayobora Kongo ngo bayitware na santimetero 1 y'ubutaka. Barumvikanaga abandi ni Tshisekedi wenyine utumye Kongo icikagurikamo, utumye bayitwara ubutaka, ariko ngo niwe perezida mwiza. Abakongomani barabeshyeka kabisa. Ngaye nguko rero semparika ngo shimire, amakuru yo ni menshi n'ubundi tuyakomeza n'undi kubashakira amakuru, abantu badukurikiye badukunda bareba ibiganiro byacu bya munsi. Asante sana Sempa, wakoze cyane. Asante sana Sam, nanjye ndagushimiye, dushimiye n'abakunzi bacu turi kumwe cyane.